jedan brat mi je predložio da večerašnje predavanje bude tema strpljenje. Pa ima elemenata te teme u svemu što smo već do sad vidjeli, a moj dogovor s ocem Nemanjom je bio da ovo predavanje posvetimo temi tradiciji, kako crkva doživljava tradiciju, šta je li važno za našu tradicija i šta je to tradicija. Mislim, svako od vas da izađe ovdje bilo bi nešto da kaže o tome i sigurno bi sve to bilo tačno. Svaki na svoj način doživljava ono što mu je predato od njegovih predaka i ono što je dužan da prenese dalje. I ovo sve što smo ovdje vidjeli, danas i čuli, i gospođa čija djeca ovako lijepo sviraju i ova djeca koja su na folkloru, sve je to izraz tradicije i kao što smo i svi svjesni danas na dan ove slave, hramovske slave, to je sve pod blagoslovom crkve, znači to je dobro i treba da se čuva. Ovo što pop priča, znate kada vas neko udavi nekom pričom, pa krene da vam priča, objašnja, ti mu kažeš, nemoj da mi popuješ. Moj zadatak je da popujem, ja ne znam drugo ništa da radim, da mi pričamo, stalno pričamo, a ako pogledate druge narode, recimo, često volim da pomenem jevrejski narod, jer oni su narod izašao iz Biblije i imamo dosta sličnosti, ima i nekih razlika, ali imamo dosta sličnosti. Oni imaju prosto ovdje jedan dio stanovništva, znate, sa šeširima, njihovim i sa zubima. Oni su zaduženi samo da čuvaju porodicu, da ih ima što više u porodici, da čitaju Sveto pismo i da tumače se. Oni nemaju nikakvih drugih obaveza, nego jer je to narod zna da ta priča ima nekog smisla, da to nije samo pričam ti priču. Pričam ti priču, to su bajke. Ovu priču koju sveštenici su dužni da pričaju, to je istina koja se prenosi sa koljena na koljena. I vidite, braći i sestre, ja sam tu nešto napisao jer obično pričam sve glave, ali imam veliku trebu za vama. Prvo proći toliki put, lako je kad te neko zove i kaže ajde dođi iz Budve, iz Podgorice da dođeš u Budvu, ajde dođi večera da dođeš neko predavanje. Pa i ako si nešto rekao kako treba i ako nisi, vidjet će ti se za 5 dana opet, ali proći toliki put i nešto pričati, imam malu trebu, a ova djeca su mi razvila tu trebu. Današnji praznik, današnja slava, prenos moštiju Svetog Nikole. Ona je najbolji pokazatelj šta znači tradicija u crkvi. Svi ste čuli, svi znate, Sveti Nikola je jedan od najvećih svetitelja, učesnik prvog Vaseljenskog sabora u 4. vijeku. Taj sabor je definisao osnovne istine naše pravoslavne vjere i on je bio tu jedan revnosni branitelj naše vjere. Mi ovo sve danas što imamo kao vjeru, ikone, simbol vjere, Oče naš, da se krstimo za 3 prsta, to se nama podrazumijeva, to su nama osnovne stvari vjere, ali treba da znamo da je bilo vremena u istoriji, baš taj 4. vijek, kada se oko tih stvari vodila žučna rasprava. 6. vijek, 7. vijek, recimo jednog da je brat nosi ikone tamo. Ko je poštovao ikone, bio je uhapšen od strane Vizantijskog cara, recimo u nekom periodu 7. vijeka. Ko je propovjedao da je Isus Hristos, Sin Božji, u vrijeme Arija i u vrijeme te jerese, mogao biti osuđen i prebijen na mrtvo ime. Bio je veliki problem doći do toga da li Bog ima sina. Kako može Bog ima sina? Šta znači sve to istina? Neko je trebao da se izbori za tu istinu koju mi danas podrazumijemo. Sveti Nikola, osim što je odradio vjeru, je poznati po tome što je stizao od kuće do kuće, od čovjeka do čovjeka i Božjim nadahnućem znao kome šta treba i dijelio to što ima drugim ljudima. Vi ovdje u Americi znate da ne postoji jedan raz, nego da je to Sveti Nikola. Mi smo tamo u Evropi, jednom dijelu Evrope koji je bio pod komunizmom učili da taj čovjek nema ime, nego da je to neki jedan raz.
Pa je duhovito Filoki često govorio, nemojte da ga zovemo Deda Mraza, jer će se istopiti kada grane sunce. A Sveti Nikola ne može da se istopi. Sveti Nikola je Božji čovjek, imao ime i prezime, ima porodicu. Živio je u Miri Likijskoj, to je današnja Turska, Mala Azija. Tu je on živio i tu je bio njegov grob i njegove mošte. Kad je nastupila invazija arapska na teritorije Male Azije, u 11. vijeku, dakle nekih 500-600 godina poslije njegovog života, hrišćani su se dosjetili da uzmu njegove mošti, kako ne bi te mošti ostale u ropstvu, u ropstvu okupatorske, islamske okupacije te teritorije, i prenijeli su te mošti iz Male Azije u grad Bari u Italiji. I današnji dan, odnosno sutrašnji dan, ali ne danas slavimo i nedelje, kaže ima Sveti Nikola Zimski i ima ovaj proljećni. Zimski, Sveti Nikola, to je dan kad se upokojio Sveti Nikola, 19. decembar, i mnoge proljećnice ga slave kao svoju slavu Nikola. Ovaj proljećni Nikola se odnosi na događaje kad su hrišćani iz Male Azije prenijeli mošti u Italiji, u grad Bari. I dan danas tamo je katedrala u kojoj se čuvaju mošti Svetog Nikole, a u centru grada ruski car Nikolaj Romanov je podigao veleljepnu pravoslavnu crkvu posvećenu Svetom Nikoli, da bi poklonici pravoslavni sa svih strana svijeta koji dođu u grad Bari i pođu katoličku crkvu da tamo poklone moštima, da bi imali svoju crkvu da se tamo služi sveta liturgija. I to je jedna prelijepa crkva u centru italijanskog grada Barija koji je podigao ruski car Nikola. I evo danas u Čikagu taj događaj prije 1000 godina gdje su prenijete mošti Svetog Nikole s jednog mjesta na drugo. Možemo slobodno reći da je u ovoj svetoj liturgiji Sveti Nikola došao i ovdje u Čikagu. I kud ćete ljepše slike kako se tradicija u crkvi čuva. Dakle, to nije nešto konzervirano, zaključano, preliveno roskom ili ne znam kako da potrebim koji izraz, kao nešto kad se konzervira recimo motor u kolima pa ga stavite u ruke i ostavite tako da se ne vidi. Nego je tradicija u crkvi nešto živo što se prenosi i bogati svaki svojim novim korakom. Dakle, Sveti Nikola u Čikagu, proslava Svetog Nikola u Čikagu, je nešto novo, dodatno sadržanje nego proslava Svetog Nikole na Cetinu ili u Beogradu. A to na Cetinu u Beogradu je opet nešto novo u odnosu na prenos mošti Svetog Nikole iz Mile Likijske u grada Bari. To se svakom novom generacijom dodaje nešto. Evo recimo imate sada u ovom vremenu, treba proslaviti Božić u Čikagu, u zgradama i u Podgorici, već je problem, ajde da zaboravimo Čikagu, u Podgorici, ajde, majče sine naloži baljanje. Gdje je? Znači imate moderne stanove s klimom, sa ovim šporetima koji rade na TikTok, na telefon i tako dalje, i sve to fino i sve to dobro, a onda dođe Bog i kaže Badnjak je simbol Bogomladenca Hrista, naši stari su imali ognjište, tu je gorana vatra i mi unosimo badnjak, ga naložimo, mir Boži Hristos se rodi i gdje da ga naložimo? Da li to znači da prestajemo da slavimo Božić? Ne. Nalazimo novi način i mi danas u crkvama, u portama crkve napravimo jedan oganj. I tu narod koji nema selo, nema ranč, sinoć smo bili jednom bližnom ranču kod jednog brata koji je stanala, recimo ko imate uslove, tu može. Ali većina ljudi hoće da slavi Božić, neće da se prekne vjere, a ne može da naloži badnjak. Dakle, ta istina o badnjaku mijenja oblik, a suština ostaje. Šta znači da neki narod ima tradiciju? To znači da je naš put proražen ne jednom, nego da li to znači da nije neko da se krećemo, jer je neko
da mi u 21. vijeku, živeći u Americi, živeći u Crnoj Gori, živeći poslije korone, živeći, ne znam ja šta, Bog zna šta nas sve čeka i kakav svijet, da mi našim koracima idemo tim starim putem. Dosta često se dešava u crkvi da mi našu vjeru pretvaramo u neku glumu, da mi oponašamo neke stvari, a ne radimo svoj posao. I tu pred nama je veliki zadatak da shvatimo šta je duh našeg vremena i da u duhu našeg vremena odgovorimo onako je, ako pogledate život Svetog Save, on je bio jedan univerzalni čovjek, savremeni, moderan čovjek u svom vremenu. Dakle, njemu je bilo tijesno da se ide u Srbiji i u Raškoj i u Zreci. On ide na Brod, ide u Jerusalim, pa ide u Antiohiju, pa ide u Aleksandriju, pa ide u Carigrad, pa Osijek. Dakle, on se nije smirio. Ja kad slušam priču o Svetoj Savi, a živio sam pred Antiohiju 20 godina, ja vidim, to je taj tip čovjeka. Ne može smirio. Ali ne zato što je nešto unutar nervozno, nego zato što zna da je dobio život od Boga i da je dužan da Bogu vrati u skladu s onom evanđeljskom pričom kada on je da preče 5 dukata i poslije pita kada vidim često on kaže ja uzem 5 dukata i zaradio sam još 5. Ja kaže odlično. Onaj što dobio 3 zaradio još 3 odlično. Onaj što dobio 1 dukat kaže nisam više da sam za Bogu zemlju. Taj je osuđen. Znači, talente koje smo dobili od Boga treba da umnožavamo. Hoću da kažem, Sveti Petar, Sveti Sava je bio moderan čovjek u svom vremenu. Sveti Petar Cetinski govorio nekoliko jezika, sa francuskim oficirima pričao na francuskom, sa ruskim pričao na ruskim, da se čovjek, gdje je to naučio kada je bio gore ispod noće u onome dobu. On je u svome vremenu uzeo sve od svog vremena najbolje i upotrebio ga da sačuva tradiciju, ne da izda svoju vjeru. Pa pogledajte je došao. Američki ratni brod u Napolju, ovo će biti interesantno, u Napolju se vezao tamo ima neki njegov oficir i njegov čuje taj oficir da je njegov Napolju. Ljubar je Napolju su opisuju iskrivizitari. I zove kapetan Njegoša da dođe na njegov brod. I oni svu noć pričaju o Americi, o demokratiji, o novom društvu i tako. To je Njegoša koji svaki dan gleda kada će Turci budu malo recetili da mu zapale ono malo sirotinje. Današnji praznik, kao što sam na početku predavanja rekao, je izraz jedne tradicije koja se samo buja, koja se samo nadovezuje, koja samo nastavlja. Dakle, to je spomen Svetog Nikole koji se iz Male Azije preko Italije, drugih dijelova Evrope, evo, došao od ovde do Sjedinjenih Američkih Država, a drugo je život ljudi koji su izvan svoje matice i koji ulaze u jednu jaču kulturnu maticu, tako da kažem, što je ovaj angloamerički svijet. Naravno, nije ovdje niko došao, što ga je neko tukao, nego su došli zato što ovi prostori nude neki prosperitet, neku materijalni bolji život, ali su ljudi svjesni da grabeći za materijalnim boljitkom mogu da su u opasnosti da ostanu bez onog duhovnog identiteta i zato je tema tradicije ovdje izuzetno važna.